O pabillón Agustín Mourís será sede por segundo ano consecutivo da final da Copa Galicia Masculina de Fútbol Sala. A cita que chega este ano a súa 32ª edición foi presentada esta mañá. Terá lugar o venres 17 de maio, coincidindo coa xornada festiva do Día das Letras Galegas, ás 12:30 da mañá. O máis importante é que disfruten olla, que o fútbol sala estexa moi ben representado no Agustín Mourís, e sobre todo con un cheo como penso que vai ser no Agustín Mourís, e penso que o Día do Fútbol Sala Galego, a festa do Fútbol Sala Galego, tamén con actividades paralelas que se van a celebrar, entón estamos falando dun 17 de maio, histórico un ano máis, porque a Copa Galicia é a nosa Copa, a Copa do Fútbol Sala Galego e a Copa dos Clubes Galegos. O conxunto anfitrión, o Noia Portus Apóstoli, buscará repetir título. O seu rival na final será o Parrulo Ferrol. Pues lógicamente ilusionados, ¿no? También sabemos que es otro de nuestros objetivos. En una final, al final, pues valga la redundancia, no hay divisiones, no hay categorías, no hay nada, ¿no? Es un partido, sabemos del potencial que tiene Parrulo y sabemos que va a ser muy complicado, ¿no? Pero bueno, intentaremos dar todo, lo daremos todo y para mantener ese título como conseguimos el año pasado. La final, pues nosotros venimos un poquito como víctimas, ellos son de primera división, va a ser muy complicado para nosotros, pero nosotros llevamos un tiempo ya preparando esa final, entonces nada, nuestra intención es llevarlos al límite, competir al máximo nivel y llevar un partido muy igualado para que no se decante pronto y poder jugar nuestras bazas. Dende o Concello destacaron o feito de poder acoller un ano máis este evento deportivo do máximo nivel competitivo. O día 17 de maio pois vai a ser outro motivo de celebración, a posibilidade de ver disputar tanto o Noia como o Parrulo Ferrol esta final co máximo ambiente e con a rivalidade que ven acreditada dende fai tempo, dous equipos que deberían estar militando sen dúbida nesa primeira categoría nacional. Ese mesmo día disputaránse tamén no pabillón Noyés as finais femininas da Liga Galega Benxamín e da Liga Galega Xuvenil.